Biakamal ke Nuar Online TV channel ke jan guas me banrudan palpin ke tin kon tilurodian ko dealing which ka South Sudan banarach no ke ring ne ke kore tin kon tin to ka banarach ke tanlere tishala no ticha ta duno shaka kula tanrar ke jan report me baran palpin ke liang lerana me en walle changa jandang ro bakel ka paingwan ronkina dang ro jandang ro bakel akan konon yam ka janlar banalingane katin kon lat krodian rewi ka sa Sudan gor jano mi jiram jidit gwas makan Nuar Online TV channel mi gujena me kilinga na ka YouTube channel kan Nuar Online TV ka kan subscribe kan Nuar Online TV ka mi guje ka Facebook kan Nuar Online TV page gor jano der page je follow ka jinba mi kan subscribe ka ti ka Facebook gor jano buwe ka YouTube bune lakten bu subscribe kan Nuar Online TV channel ko bilar konti lorodian kaliang bikan shamala shubkaji gwazadana paikalaric kan am jo ban lingwas me banarach nok roñ mishalat ban kulwe ka kortin kona lat karodian banarach ka ler mishet ka mishalat gwasame en gonene eno chalad no jente ka kur mishoda lat kam kume SPLA-IO kene kume SSPDF no ka jom chalad gwasame chalad no chi koro mo cha tuok ki cha tek kur mishoda lat no report me chanon kon ne chen content ngai kamandana le rode kur me to ga panye kang chere mai kon ne ka kor gaze paiwe che kume SPLA-IO kene kume Dr. Riek Machar kume Dr. Machar kene kume kirmiyadi chigoromen winemi ka kore ante makajan gwasame cha jojen wonena ka jerun wangame raikon ka je shanga jandang rid bakel ka paingwan ronkin dang ro jandang rid bakel chekor mo cherum kam kum SPLA-IO kana kum South Sudan People Fund Force kel ka agweling Malaysia ala de netet kure me tuoga ke jerun wangame dorishal ke tonga ka panyikan county ka penal state awa en kure me kurumde ngoda kan mo detail kan keninong dino chala no nene ke jarun wanga me cherom kam kum SPLA-IO ka jo me chala teno ramkel kaneten konti la ler la kalar ka kum SPLA-IO spokesperson kon Lampol Gabriel eno cha jo mo cha jalat duno kana jalat kan adede ka Facebook page ka kan urishal ka Major General Lure Kong ka SSPDF ngoda batel michikan la duno local community chikala duno chikoro mo shero da lat kerun wang ke bakawa an gwa dan nyi na tinda la dorte adamo chukuma SPLA-IO kana kuma SSPDF shiki churumtin cherma ngai kone di ne SSPDF lakan kuma SPLA-IO lakan kama ka gorko de kan ka jojrar na me da la jenen yam ga kwi kordan ci tuok kam kuma SPLA-IO kana kuma SSPDF ka tonga ka panyi kan county ka penal state bana we kala radian me de kona link kamandan chalat kwasame take a report mishalat gwasame ka jowo mo lada rode re witten shalke ejuba take information mishalat gwasame mede kon diaro dan palping ke liang de chikamanana chalat do ne chikume marwai ke kirme yadit awate ke information ni eno tichiken ka kamrar dio je chikon diala lingano take mishalat ken no take ngote de ger kan ngote to do ken chikanon no de ken ka ger ka jen male dane chata nyala riptelai peace agreement antame cha joje no ken chare ale ken wo de ken ngodo to de ken ka ger duno ka koninten pai wi kon linga no ken de ken dibe de ken lat ka kwide ngoda kan to kan ka de lallat antame murai kone cha joje no she take information te cha nyot and go chi wude chalga Michael Makwilwes take warga niti chanen ti chagor kan warga niti to wa chicken propose and go take mi bikana lat law chicken na chicken ga direct neten kon tilaji tilat ka parliament na me like document ka jom chalat mu kwa circulate ka social media news jen onene Minister Michael Makwilwes awajen ke proposal ke propose it cha present
Kenetin Contilla key provision of the Revitalizes Peace Agreement ngoda Kenan Nyurka Friday and Bay kon Friday jen chang danan binetin konti te ka parliament bi kulo nyurka ja watama chiro ne point da ka take information ti chagor no mo da la mi de yena link manana chalat mishi kana me shaje criticize ne dial chala do na me chongot che ka yar no wajen che mensual kene na alla RJ mark ne to konte la mala jagu ja wa chongot ken che ka yar ka nyok bani che civil society group ba chongot ken che ka yar ba ka nyok bani che western embassies ti tere ki ju ba wa chongot ken che ka yar ko ken diality ne ti channeling teni me chang e chi ka rajen odi don't way forward for South Sudan ode Dr. Machar de de lunjre ti gen kanu kanda machar kana konzol ketin konen garka kirptulai peace agreement chakula do nene je Michael Makwelo gen point wache na me je propose alo agenda na bawlat munyu do men tikan lat gwase mo wachi kan te di ale konde shalata de la let chicken kare jak so chika ben ko ba dil lani ngoten kon chicken kala no ba la slet na me chagu je no shi mo gwa ka shi chuong amije ka social media cha jojo no ne cha warga me cha je ko cha guji no warga kan cha gor Michael Makwelo awajen chi warga magwa ko dobe da ne chala da wune ne tele ngon ba ger ka kan mote cha gwar pinke 2018 a lot of life peace agreement e chalat kam Dr. Machar kene kirme yadit anta me cha jojen wudi ti Michael Makwelo che gujen wo bon wata to ba ganyo ko migere ka cha kula da wune ne me chi me gwa ki chi chuang ba yaru wich ke ba yaru so Sudan ko tele ngot goro de nyok migar ke chari pore me chajala chirme da ne ngai kone shi European Union ki Africa Union chi delegation ke ni ganga jakre which ka South Sudan ko de korodi de chitwong wal de ja kapchong chaga jogono en ko inquiry chaje be chang tel ngode ba gerten ko ngote konde chala do chade ger gen population census kan permanent constitution ala bongone me de gor kati tene che kir kala no de ka lat ka kor kemi cha ko inquiry chaje lat dino no gorga jela to no any election bala fair ka bala transparency gorga jelo no cha to cha do ban pin ko mi che joje no cha ga ban pin ajen do badan la election la yar ka je kin kware bu kwara mo be shooting be shu je shu lat ka be rigin be la chagu no mone she chuon ka nyok chagu de so dan de were ko re nyok anta me kamen chalat gwaseme eno shi kume kirme yadi tikane gujeno bika wewon yam ka ta dan weekend yo de kan ngwande kan kalat ke je atela Dr. Machar tele je ten chakul joguno na mo ba kon dit be nung chirmen nen kon ka jongle state te korte gatin no kirme yadi woni jen ko be ring Machar be nyokami ko je sailan che goro be je kamrare te jen wana mone be jang no korte ngwan ko bika diten rewich ka South Sudan ler dia ba lingua seme tie ga jom chalan mede kon dia la ngachi no ka tin kon te lat ka odien re wich ka South Sudan no tie ga tin wan te cha la de je ga long gwa me bana ka linkel ka ta danan chalat ke je de kon jome de kon lingua seme ni gwaza mete mu chalat ka kui activist termanyanga dwich termanyanga dwije na kanetin konti la raj ka do badan ende wi dara wen yam ka je gwaza me chalado wodi jen chajo won no de tigde de ja bas ne di chalo yale ka information mu chakulat gwaza me no damanda ne termanyang chalado no te kan wore kana gad jane to goro de kan yede de kana bat no ka chalado jen chaje yen chana kula jogo no ne en kana kon yen en chero da bare wi ki juba chen ke juba ko tege ne goro jeno de nak ne di ti ngai kondi ala no tege no sha goro no de terma nyanga du je activist mi ken mun jakane no dere joro dere ja kam ni al rewi ka South Sudan ko de mal dere ben wa cha goro no mo ko jom chalat gwase me chala do ne South Sudanese activist terma nyanga du executive director of the Nile Institute for Study of Human Rights and Transitional Justice has dismissed Ramos of his arrest, confirming he has left the country due to escalating death
threat. In a statement shared on social media, Termanyang Gadwe said, "Dear public, I would like to inform you that I have not been kidnapped or arrested by the National Security Service or CID. I have left the country due to death threat." He further revealed that he received another threatening phone call at around 3:30 p.m. or South Sudan time, allegedly from Guy Bulwal. This latest development comes just day after the activist publicly accused the same individual of issuing threat, including a message warning that his time is numbered. The situation has intensified concern among citizens and human rights defenders, with growing call for authorities to investigate the threat and ensure accountability. Termanyang said he will issue a full official statement soon. Miliyan magwasa me Termanyang Gadwe ramkel kanitin kontila human rights activist mela gornishyang la raja longa ta dande kum sos dande wen yam kaje ta dana de tidial de kandol kaje alo jene activist midier ke tegne ne diare wika sos Sudan ti diare jen ke tegne were krodian te diare bane ke tek jani tegji ko toria ene do mutra wika sos Sudan che goro no de ka am ke de kanak jen do badan en locator manyanga wi ko jen la raja ni syang kala raja jojo long ko jen aram kel kanitin kon tilla mit jek la ja gor ke nyoro gor ke jen o baje ponyawot ne me di yen ling ke Twitter manyanga wi ke report dana chanu ke kwide jo dian gwase me bana racha kamanda le rodere wi ka kubo ke na me bala le mu ke ne dialen kontin lanwari ko de kan te kalian ka kwi akobo te ke report mishi ben ka akobo winami akobo gwada me ke report mishi alat chala do ne akobo jen wa gorge jeno de jama ka de ne SSPDF and okay report mishi alat ka gorge jeno de jala ne dial ka do badan de na de ka ide de shunga ka je de na me de yen ling Dene SSPDF ke report dana shanong wakante ga dor shalkele kwango la ka Greater Pibor administrative area jen gwada dana tigitin ke report mishala chala do ken panken wate ken ka dilema mo nyud jen o ken sharu yen linkarodian te tana tulu ko jen o de ken we ka kubo ko de ken akubo de ken onyo ko kep ken ka kuma SPLA aiwu na me millet ken cha influence mi charge top chika right ka gad murale ke gad jepe eno yen bia gad bia ka jekan wore ken o ken kel ka gwatin content bi atakan wari ka gwatin content chigorodian barten ki chiga porten role Ethiopia ka border shet ka ko tier goal na me le road entama ka ten kone lat ka rodian men bi akula ngaje long jene akobo kanti gorga jeno baje dil ma ka kume kirm yadi tala de ne SPDF of course ka kume SPLA yo ke report mi chikana gorbe chikala de no ken kere di gwada wo kume SSPDF weben ka jemo kan bi ka dil ni ke SSPDF anyogan kuma SPLA ayo benete ke report mi chikana to chere ke warning mi chikana kam kuma SSPDF kuma SPLA ayo warning and chikana to ka wheat and cocaine ki counties in were in cocaine tente ka jongle state kukan la kameje de ni South Sudan people fan force and wo jongle ye and wo yen wo jarodun ka ken area and konin shakef jongle yen wo yen kwarodun wo kwa evacuation kwaje tok ajo me chikana to ka jukan civilian tenten winimi no nana rodun ka gotten continue de ni SSPDF ten na me report mi chala da kuma SPLA ayo kan kere de ko bikan jongle ki akubo counties ken area and ala koken beken ke deal cap kejan gwasa mene kwa ji SSPDF kwa la jogo nodi woje rodun mulug yen kor ko goda ti ka got ko tine ka control wal no na ma mu chala rewi ka akubo anyoka gwasen koken tin ko kona latina la le kwangola ka Greater Pibor administrative area wo ken chala do de ka ben ka gwas dang jokkanete kondila de ni SSPDF kwa na la jogo no ne we do not shunka tieda gat tieda hokka tieda rodun na me cha community kondila civilian ko de godien tit kerik di alen kontin banu kume SSPDF chirmengai kone tikan ka daile ma chirmen chana nen gwad me kan chikan ta kamat ko di waken selega salaries ke yuru cap kan ka na me rekel me jaka ko chikan de ben ba ka ko bo anyo gad jan to wana kan long shikari ar kor keri pon me shalat gwasa me wadi ne SSPDF charin dil dwach chemical weapon ka kore nyam waken chikan gujeno de kan di ne SPL
Australia yo de kan ka yat chemical weapon no ka kore shi chemical ci jomu loke awajen men nek gad jan te ngone ken long gwade dana shi korche tuoktin na me de la report me de we ka ya ka di yen ga do ba dana ci tuoke je bana nyogo je ka report ko kenten be bi ataka mal bye bye